Nakon borbe za skate park uslijedila je i ona za borderski raj, kojoj je prethodila otmica popularne kraljice. Radi se o tome da smo tu napravili jedan event kojim hoćemo pokazati šta se u stvari desilo. Jer nije bio razlog da nije bilo da vremenske prilike nisu bile dobre, nego jednostavno grad nije htio priznati da im je oteta snježna kraljica. U međuvremenu se kraljica vezala za otmičara i pridružila im se u borbi za jednaka prava. Iako je ovaj sport sve popularniji, adekvatnih uvjeta na Sljemenu još uvijek nema. 13-godišnji Tino borda već 4 godine, ali zbog toga srećom ne izostaje iz škole. Ali se mama boji ozljeda? Pa pomirila se s tim da je to takav sport i šta sad. Neće ništa reći ako se ja ozlijedim, malo dobro. Svi prijatelji i prijateljice bordanja, a i njihovi roditelji također, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, uživali su u spektakularnim trikovima. Ne na Sljemenu, već eto pokraj Zagrebačke arene.